Dobro jutro ekipa, hvala vam svima što pratite moj Facebook kanal. Vidim da su počele najvažnije konferencije za novinare u ovoj godini, pa da ja kratko dam pregled kako ja radim i što ja radim, a najvažnije će biti onda konferencija za novinare kad dobimo spor sa bankom, premda, moram reći, do sada nismo niti jedan izgubili. Suci su stali, čekaju pitanje oglednog spora koji bi se trebao pokrenuti pred Trgovačkim sudom u Varaždinu. Zašto čeka, ne znam, ali dobro. Obećano je bilo da će se raspraviti u 9. mjesecu, ali očito postoje neki proceduralni problemi i uvijek nešto se čeka. To je tako, nas se nešto čeka. No, dođutim. Dakle, riječ je o sljedećem. Da bi dobili svoje novce nazad, i to sve novce koje ste platili, nužno je da se u tužbama navede sljedeće. Da ugovor sadrži ništetne odredbe, da odlučujuća pobuda, uvjet na strani banke, ne na strani vas, jer vi niste ništa odlučivali, na strani banke bilo da kamata bude promjenjiva, odnosno da bude loše definiran tečaj, i nakon toga tražite tužbom tražite da se to dokaže na ništetan ugovor, ali morate to potkrijepiti dokazima. Dakle, nije dovoljno reći mi mislimo da je to bila odlučujuća pobuda. Nego morate dokazati da je to bila odlučujuća pobuda. Kako se to radi? To se radi tako da pribavite od banke, ako ne daju dobrovoljno, onda sudskim putem, odluke uprava koje su nalagale svojim zaposlenicima da zaključuju određene ugovore. I onda saslušavate članove uprava u kritično vrijeme na datu okolnost. Ove sve priče, razlika pretplata na tečaj, razlike tečajne pretplate na kamate, zatezna kamata se računa ovako ili onako, su naime gubljenje vremena. Tužite da je cijeli ugovor ništetan, jer ako dokažete da je baš banka sastavljala ugovor, mislim da to nije teško dokazati, jer oni svake godine imaju 15-20 tisuća takvih ugovora, tražite putem suda da dostave sve ugovore. Vidjet ćete da ćete dobiti spor, da su takvi ugovori ništetni i što onda imate pravo. Vi imate na tom slučaju pravo od svake uplate iznos zajedno sa zateznim kamatama dok vam banka ne vrati. Banka, ako izjavi prijeboj takozvani, ona ima pravo na zatezne kamate od izjavljivanja preboja. Zašto? Jer banka postupa pažnjom dobrog stručnjaka, kao navodno i vaši advokati koji tuže razliku kamata, a nisu dobri stručnjaci. I nakon toga se radi prijeboj. O tom postoji sudska praksa. U ovim svim presudama gdje vam se dosuđuju zatezne kamate na razlike kamate, razlike tečaje, nitko nije uspio nije iznio dokaze. Uvijek pamtite, mora se za svaku tvrdnju iznijeti dokaz. Nije dovoljno rekla, kazala. Dokaz. Riječ je o odvjetničkom zanatu. Najčešće riječ je o copy-paste tužbama i manjkave su i zbog toga ne sadrže sve odlučne činjenice. I onda nešto bi vam još dodao čisto, ako vas bude volja. Jučer je bilo, kako se zove, na saborskom odboru za Ustav, Poslovnik i pravni sustav, ja mislim da se tako zove odbor, saslušanje kandidata za članove Ustavnog suda. I rekli su da je dosadašnji Ustavni sud za pravno shvaćanje da greška odvjetnika koja je utuživa, zbog čega ste možda dobili manje, se računa od trenutka saznanja da je nastupila greška. Dakle, ako mislite da je odvjetnik pogriješio jer je tražio samo razliku kamata, pa banka eventualno ističe prigovor zastare, u tom slučaju vaš odvjetnik odgovara za štetu. Eto. A oni nek drže najvažnije konferencije za novinare. Sretnim. A i nama sretno. Treba će.